Okay, so let's start para sa ato ang last topic na ni siya para sa coverage nato for prelim. So it's all about lines. So ang i-discuss nato dire slope of the line, point slope form of the equation of a line, slope intercept form of the equation to the line, vertical and horizontal lines, general equation of the line, parallel and perpendicular lines, and modeling linear equation, that is the slope as rate of change. So first nato is we have the definition of the slope of a line. So ang slope of the line, manggod, kung remember ka, the way we measure the steepness of the line or how quickly it rises or falls as we move from left to right. So natay define run as the distance we move to the right, and then ang rise is a corresponding distance as we rises or falls. So we have here the ratio sa atong slope, that is rise over run. Okay, kung naka-remember mo sa slope, di ba? Rise over run. Okay, so we have here the following figures. Mo ni siya ang example sa rise over run. So example, slope of the ramp. Di ba? So ang slope nato, nag-rise siya in 1, pasaka, then ang run ani is kani nga distance from point here to here. So 1 over 12. Okay? And pitch of the roof. Diba kung makita nimo ang rise ani is 1 from point here to pasaka. And then from point ani sa roof padulong diri is 3. So 1/3 ang answer sa slope. Okay? Kay kanimang road nato, okay, ang road nato is 800 8 ang atong rise, then ang over run nato, ang run is 100. Okay? So the same gyapon na siya pag mag-drawing ta sa coordinate nato. Okay? Kaya ang run nato is the change in the x coordinate and the rise is the change in the y coordinate between any 2 points. So from the origin, butang nato ang run nimo is kani, then ang rise nimo is kani para makuha nimo ang slope kaning naka-slant. Mao na siya. And then pwede pod siya run nasa taas, din ang rise pababa. Pero negative siya. Okay? Pasaka pag positive, pag panaog negative. Okay? So proceed ta para sa formula nato sa slope of the line. So ang slope nato, we represent this as m, is the non-vertical line that passes through the points x sub 1 and y sub 1 na point. Kani siya. Okay? And another point, x sub 2, y sub 2. So yun nga, pag naatay duha ka point, makuha nato ang slope. So ang formula niya, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So para masabtan nato, naatay illustration diri sa graph niya. So again, pag naatay duha ka point, rise over run gihapon na siya. Okay? So yun nga, para makita nato, okay? Again, ang rise nato is ang y sub 2. Diba? Naatay mga y. And then ang run nato is ang mga x. Mao na siya ang pasabot niya. Okay? So next naman pod nato, the more nga makita nato diri nga ang slope nato, m ang atong gina-represent nga slope ha. This is 1/2. Diba? Kani ang 1. 2, diba? Pag makita nimo ang color red nato nga slope, naga-increase siya. Pag abot dayon diri is ang color blue is naga-decrease na dayon siya. Negative na yung slope. Kung makita nimo m is negative 1 kani, negative 2, negative 1, negative 2, negative 5. Okay, mag-negative ang slope kay downward naman na siya. Pag upward ang slope, meaning positive. Okay, so example, find the slope of the line passes through the point. So again, ang goal nito is pangitaon nimo ang slope. So from this problem, pangitaon sa nimo x sub 1, x sub 2. So kani siya x sub 1, y sub 1, ang 8 nato x sub 2, 8 nato x sub 2, ang y sub 2 nato kay 5. So you just use the formula m is equal to, kung sa ganito yung formula sa slope nato, di ba? Y sub 2 y minus y sub 1. Di ba?
m is equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So ang y sub 2 na to is 8 ay 5. Para klaro ha, 5 minus 1 over ang isa 8 minus 2. Nakuha siya pag substitute lang. So mahimo siyang 4 over 6 or 2 over 3 ang answer ana niya. So mo na makita nimo diri, 2 over 3. Okay? So next is ang point slope form of the equation of the line. So we have here the formula. Daghan kitag formula diri para sa point slope equation of the line. So ang equation niya y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So ibig sabihin ng x sub 1 saka y sub 1, point yan. Ang m slope. Ang x saka y equation na niya. Okay, dili ni siya appeal sa ano ha? Sa point niya. Mao nang iporma nato nga equation. So example, find the equation of the line through 1, negative 3, and then a slope kay negative 1. So imo na siya i-substitute diri. Use this formula kay equation yung hinahanap. Hindi naman slope yung nahanap. 'Di ba? Hindi naman yung slope ng dalawang point, 'di ba? It's just an equation. So use this formula. I-substitute lang nimo ang point kaniyang x sub 1 nato 1, y sub 1 nato 3. So ang answer ani kay y minus y sub 1. So y sub 1 nato kay negative 3. Is equal to ang m nato negative 1/2. X, copy ang x, minus ang x sub 1 nato kay 1. So mo nang mahitabo diri. Imo na nang gi-substitute. Okay? Kay y minus negative 3, positive 3 na ni. Dayon gi-distribute lang nato ang pwede ra i-cross multiply ra diay ni. Multiply ka both sides by 2. Pwede ra. Kay para makaporma ka o equation. Okay? So may mo siyang 2y plus 6. Okay? Dayon ang negative, i-distribute lang na siya, negative x, positive 1. Okay? And then ang nahitabo dayon diri, ibalhin tanan ng mga variables and constants sa left side. So hinahimo siyang positive x plus 2y plus 5. Kay 5 minus 1 na siya sa constant niya. Nakuha. So ina na ang equation nimo and then you're done because your goal here is to do the equation para maka-graph dayon ka. So gitudluan na nako mo ha unsaon pag-graph, magbuhat kag table or pwede ka maggamit og x and y intercept. Okay, y intercept nato x equal to 0, mahimong 2y equal to negative 5, 2 of both sides. So y is equal to negative 5 over 2. So ang point ana sa ano na to, y-intercept 0, negative 5 over 2. Okay? Para naman sa y is equal to 0, so x is equal to negative 5. So yung point mo is naa sa negative 5, 0. Nakuha? So pag nakabuhat kag duha ka point, you can graph naman dayon sa line. Okay? So next naman po, finding the equation through line natay duha ka given points. Okay? Kani nga problem, duha ra ka point ra ang gihatag, wala kay slope. Okay? Yun ka equation ra ba gipangita. So medyo ano jud siya. You have to analyze the problem. Dili pod nga diretso na ka gamit sa formula sa equation. Kani kay kuhaon sa nimo ang slope. Okay? So you substitute this, kani si x sub 1, kani si y sub 1, si 3x sub 2, ang y sub 2 kay negative 4. Mao nang y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So the answer is negative 3 over 2. And then proceed ka sa formula. Y minus y sub 1 is equal to m, the slope, x minus x sub 1. Para makabuhat yung equation, ikaw na pili asa imong ganahan dira nga equation. Pili lang ka. Pwede ra pod ang x sub 1 nato o y sub 1 kay si negative 1 at saka 2.
i-substitute lang nimo siya diri. So y minus 2 is equal to negative 3 over 2 x plus 1. Bakit plus 1? Kasi plus negative 1 manggod na kaning x sub 1 nato. Okay? And then ikaw na derive ani hantod nga makabuhat kag equation. Okay? So your answer ani, di ba mo man akong gibuhat ganina. Okay? So pwede nimo i-multiply both sides ang 2 para mahimo siyang 2y minus 4. Dayon ang negative 3 ani sa numerator, i-distribute lang nimo sa x, negative 3x minus 3. Then ibalihin lang nimo ni tanan diri. So mo nang 3x plus 2y, negative 4 plus 3, negative 1. So that's your final answer para sa equation. Mora man ang gipangita. Nakuha siya. Okay, so next naman po is slope-intercept form of the equation of the line. Okay, so diri, suppose a non-vertical line of a slope m and a y-intercept b. So this means that the line intersect the y-axis at the point 0b. Okay, so the point slope form of the equation of the line with x equal to 0 and y is equal to b becomes this one. Y minus b is equal to m times x minus 0. That is what you call the slope-intercept form. Or is just simplify as y is equal to mx plus b. Mao na ang ginatawag na slope-intercept form of the equation of the line. Okay? So example, naatay slope 3, y-intercept negative 2. So imo ra na i-substitute diri kay ang m nimo kay 3, ang b nimo mo nang y-intercept negative 2. So your answer ani y is equal to 3x minus 2. O mora na imong answer. Dali ra. How about letter B? Naa kay y-intercept of the line, pangitaon nato ang slope and y-intercept of the line with this equation. So 3y minus 2x is equal to 1. Iporma nimo inani. Okay, so dapat y alone. So mahimo siyang 3y is equal to 2x plus 1. Okay? Then gi-divide both sides nimo by 3. Divide both sides by 3. So y nimo mahimo siyang 2 over 3 x plus 1/3. So meaning your answer sa slope nimo is 2 over 3. Then ang y-intercept nimo or ang b ang isulat ani 1/3. Mora na. Dali ra kay siya. Basta kabalo lang ka mag-derive, mag-manipulate sa equation para makuha nimo ang gipangita. Okay? So mo na kung gibuhat, ang m nato 2 over 3, ang b is 1/3. Inana lang ang pag-solve nato. Okay? Para naman sa vertical and horizontal axis, okay? Pag naata equation of the vertical line through AB, x equal to a. Okay? Pag x is equal to 1, example, meaning vertical ang graph ani, naa siya diri. Okay? Pag x is equal to 2, vertical line siya naa diri. Dali ra kay siya, or x is equal to negative 2, vertical naa diri ang graph. Mora na ang graph. Para naman sa horizontal line, y is equal to b. Any real number nga ano ra siya, y na equation, horizontal ka. So example, y is equal to 2. So naa diri. Diba nabi diri ang 2 sa y. So mag-draw lang dayon ka og horizontal line. Okay? So next, butang na to, y is equal to negative 1. So na diri ang negative 1 sa y. Butang lang kag horizontal line. Okay? So inana lang. Or yun nga, pag y nato is negative 2. Y nato negative 2, kaning color blue nga nakita nimo nga graph. Kana lang siya. Then kaning color red is x equal to 3. Dali ra kay siya pagbuhat sa horizontal and vertical line. Okay? So next naman po is the general equation of the line.
So the general equation of the line is ax plus by plus c is equal to 0, where a and b and c are constant. And a and b should not be equal to 0. So example, 3x plus 5y plus 2. Example rin niya. So ibig sabihin, yung a mo, yan ang coefficient niya sa x. So a nato kay 3, ang b nato kay 5. Kaya ang 5 mo na ang coefficient nato sa variable y. Okay? So we have here the following example. Ako na lang i-proceed. The general equation of the line. Yun nga, ax plus by plus c is equal to 0. Make sure nga hindi pwede ma-0 ang constant natin a and b. Okay? Para matawag siya og linear equation. Okay? So example, kani 2x minus 3y minus 12. So ang a ni mo ani kay 2. Kay mo man ang tapad sa x, 'di ba? Ang b natin is negative 3. C natin is negative 12. Inanara. 'Di ba? So ang goal nato diri pangitawan nato ang graph, mag-graph sa ka. Okay? Para maka-answer ka ani. And then sa next solution nimo, pwede nimo buhaton og equation, slope-intercept form. So kung makita nimo diri from the equation, gibalhin lang nato ang negative 12 diri, so positive 12 na siya. Ang 2x ibalhin nimo diri para maging negative x plus 12 na. Ma-change ang sign lang. Divide both sides by 3 ay negative 3 din ni. Divide both sides by negative 3 para y na lang maiwan. So negative 2 over 3, negative 2 over negative 3, that is 2 over 3x minus 4. Kay 12 divided by negative 3, negative 4. So meaning from this equation, kabalo na ka nga ang imo ang m or the slope nimo is 2 over 3. Then ang y-intercept nato, b, ang gi-represent nato ha b, negative 4. Mao na siya. Okay? And then you practice na i-graph po na ninyo using table of values. Okay? So next na po nato is the parallel and perpendicular lines. So ang definition nato diri pag two non-vertical lines are parallel even only if they have the same slope. Okay? Di ba pag parallel meaning walang intersection, they have the same direction, di ba? Inana lang. Kung naay line diri, pareharag line sa pikas, parallel lang, wala intersection. Okay? Meaning, the same lang sila og slope kapag parallel. Okay? So ibig sabihin, if we have two lines, ang m sub 1 at saka m sub 2 equal lang sila. Mao nang makita nimo diri. Okay? Again, equal ang slope kapag parallel. So example, find the equation of the line through 5, 2 nga point. Parallel ba siya sa 4x plus 5y plus 5 is equal to 0. Okay? So from this point, gamit ka sa formula nato. Okay? So first nato, unahon sa nato ni. Kuhaon nato ang slope at saka ang y-intercept. So gibalhin nato ang 5 diri, gibalhin pud nato ang 4x diri. So naging negative 4x minus 5, di ba? So pag human nimo ana, i-divide both sides by 6. So pag divide both sides nimo by 6, nahimo siyang y is equal to negative 2 over 3x. Okay, simplify ra na ha. Minus 5 over 6. So you can conclude now that the slope is negative 2 over 3. Okay, and then ang ato ang y-intercept is negative 5 over 6. Makita na to kung the same ba siya sa kaninga point. Naa ba siya dito sa point? Okay? So from the point slope equation, sa ganitong formula sa point slope equation, y minus y sub 1 is equal to m x sub 1 x minus x sub 1. Mo na yung formula niya. Okay? Using this point kanilang tanaw nato kanang point is pareha ra ba?
So y minus 2 is equal to pareha raman ka, parallel. So negative 2 over 3 dayon x minus 5. Nakuha siya sa kaninga gibuhat niya diri. So pag imo siyang i-derive, makita nimo nga ang answer niya is 2x plus 3y minus 16. Kung makita nimo parallel siya diri. Kaya nga naman ang 2x kay multiples raman na siya sa 4x, di ba? Then ang 3y multiples ra na sa 6y. Then okay ra dili pareha og constant. Okay? Walay problema ana. Pero makita nimo nga parallel sila. Okay? The same ra sila og slope. Para naman sa perpendicular, hindi sila the same og slope ha, kundi pag perpendicular na atay 90 degrees nga mabuhat. Okay? Or intersection nila 90 degrees. So, ang may tabo pag perpendicular, negative 1 ang isa ka slope ana. So, butang nato ang isa ka slope nato m sub 2 is just equal to negative 1 over m sub 1. That is the reciprocal tapos negative. Negative reciprocal, ayan, para klaro. Para makuha ang perpendicular sa isa ka slope nato. So example, kani ang slope, butang nato kani nga line, butang nato m sub 1 kani nga slope. Nakay slope diri sa kani nga line. Dayon, ang mahitabo, since perpendicular man siya sa isa ka line, okay, na kay idea, na naman kay given ang slope ha. So mahitabo 1 over m sub 2 negative. Okay ra magkabaliktad ang m sub 1, m sub 2. Okay? As long as negative reciprocal siya. So example. Okay? So example, natay tulo ka points. Dayon, kuha nimo ang vertices of the right triangle. Okay? So pagkuha nimo anang mga slope ani, okay, pwede mo nimo kuha ng slope muna sa PQ or sa PR at saka RQ. Di ba kani nga line kay mo na ang PQ. Kani nga line mo na siya ang QR. Then kani nga line mo na ang PR. Di ba? So ang buhaton nato kuha na to ang slope ana. Okay? So you just have to substitute lang y sub 1 ay y sub 2 minus y sub 1 over x sub 1 minus x sub 2. Okay, pwede ra magkabaliktad diri kung matingala ka x sub 2 minus x sub 1, okay ra kay na siya. Diri sa baba. Pwede ra diri y sub 2 minus y sub 1, then kani x sub 2 minus x sub 1. So the answer ani kay 1/4. Okay? Pero na kay idea pag reciprocal pa lang nimo nga negative kani, nahimo siyang negative 4. Okay? Kay negative reciprocal manggod na siya. Okay, so proceed ta. Example 9. Pangitaon nato ang perpendicular slope niya. Natay given nga equation 4x plus 6y plus 5 is equal to 0. Passes through the origin. Or your goal is to find the equation of the line that is perpendicular. So syempre i-derive sa nimo ni. Okay? So pagkuha nimo 4x plus 6y plus 5 is equal to 0. Di ba? So again, i-derive lang sa ni siya ha. Mahimo siyang 6y is equal to negative 4x minus 5. Divide both sides by 6 para makuha ang slope. So ang slope ani is negative 4 over 6x minus 5 over 6. So mo na siya ang slope nato kay negative 4 over 6. Okay? So diri since naaman tayo perpendicular, di ba? So na kay idea nga ang another slope ani butang nato m sub 2, mabaliktad ra na siya 6 over 4 or pwede siya mahimong 3 over 2 pag simplify nimo. So mo na makita nimo diri pag simplify 3 over 2 nya negative reciprocal man siya. Okay? So inana lang. Okay, next. How about
another topic. Di na nako ni siya i-discuss ha, kay ang gusto lang nako kay kabulo lang jud mo mag solve, especially pagkuha sa slope intercept form sa lines nato. Okay? So again, diri na kumukuha sa inyong assignment, quiz ninyo. So mo na make sure nga mag-practice mo ani ha, kay dali ra jud kaayo ni. Basta mag-answer mo diri. Okay? So that's it.